Sanibonani guys and welcome back to my YouTube channel. It's your girl Ulungi aka Uluzipho and I'm back with another story bafethu. Uma ngabe uthi ngisho channel cela usubscribe, ulike, ushare, uclick notification bell so uzoboqa uthola ama notifications guys. Also uma ngabe kuwukuthi ubuka i-video cela uyibuke from beginning to end. Ungaskiphi lutho bafethu. Engathi i-advert ibhora kanjani. Yenzela i-channel bafethu. Also sino super thanks. Uma ngabe uthi nje khona ufuna ukuphi channel, you are welcome phela to click on the super thanks. Kunama option ukhethe ehambisana nawe without wasting your time. Another day, another story. Story sethu simayelana nomama. Uthi umama hey ukuhamba ukubona. Uthi uyabona igebengu ziyakwazi ukwenza izinto ongakazi uzuyicabanga ukuthi ungakuyenza empilweni yakho. Uthi hayi ngani kade-ke nginemali. Uthi le mali le yabo sahlala isitokfela sakudala sokushayelana imali yabo ulethelwe imali endlini leyo nto leyo. Uthi hayi shuthi sekuyi-10 yami and i-10 yami iza kuzoba uDisemba yabo iqondana uDisemba vele ngey'khathi zebhizi. Uthi hayi bangena abafana angazi bashunyisela ngani, angazi babazi ngani ukuthi imali ikuphi. Bangena abafana bathatha. Uthi babethatha uthi nginengane eyodwa nje yomfana and ingane yami ngiyayithanda inhliziyo yami yonke nje iyona ngane yabo ngixoxela yonke into. Uthi nginengane yomfana and then ngihlala umkhwena wami nami kuphela sobawu-3. Uthi hayi sangenelwa igebengu la. Uthi azange asenda lutho. Zaqonda la kuhleli khona imali, zathatha imali and then they stole amafoni yabo yonke into. Uthi hayi okay. Ayibo mazivuka ngakusasa. Uthi lapho ngivuke ngiplani ukuthi nje mangivuka ngebheki ngiyoyifaka imali. Uthi hayibo mangithi ngebheki uthi ngezwa kushaqilweni ukuthi hayibo kanjani because le mali le yimina engigcinile ukuyibeka la and I'm sure hayibo masisebo hayibo kuqekeziwe endlini. Uthi cabanga ukuthi ngavuka nje first thing ngayoyenza ngayakhona mase ngiyabona hayibo kuqekeziwe endlini. Uthi nakhona ngingakholwa ngithi hayibo i-prank noma kwenzakalani April-Fool. Uthi hayibo ngibuza umbuso ubaba wakhona because ubaba wayelela. Uthi ngibuza ubaba ngibuza hayibo baba kwenzakaleni? Athi ubaba hayibo angazi amtshela ukuthi hayibo kuqekeziwe and kuyabonakala abantu laba bangene khona yabo bashiye ney'nyawo nodaka yabo. Uthi hayibo sithuke-ke siqekezele uthi siqalaze amafoni awekho. Siqalaze imali vele bese ngibona ukuthi hayi tshela ukuthi hayibo kungena igebengu ngempela zasiqola. Uthi hayi ngibuze ngihambe ngiyolokhela umfana wami. Umfana wami ngimlokhela yena nje u-right akanankinga ekamareni lakhe aze bengene akaze unefoni yakhe yonke into yakhe i-right. Uthi hayi okay cool. Uthi hayi ngibale ntuze-ke ke. Uthi hayi sivuke-ke ngisho ukuthi hayibo ngizoyithini mina le ndaba le mali le sengiyiseve for the whole year. I cannot just lose the mali. Athi ubaba nje ayi mfethu angazi mina namanje angikholwa yabo ubaba khona uthi nje wavela wawudangala ukuthi hayibo kwenzakalani ekhaya sakhile. Hhayi uthi-ke umama-ke ayi ngile ntuze ngixoxela omama laba ehlala nabo ukuthi hayibo guys angazi kwenzakaleni but imali bafana bayithathile. Hayibo uthi omama nabo bengakholwa. Uthi lapho nje ngisola bona ukuthi hayi mhlampe there is one of them mhlampe ohlanganisa inamba nami but waze ngani ukuthi ngiyifihle kuphi imali because nobody knew yimina nomfana wami kuphele besazi. Uthi hhayi bengihlose obama bethi obama hamba uye esibukweni. Uthi ngithi mina ngiye esibukweni. Uthi bethi hamba uye esibukweni. Esibukweni nje uzombona umuntu oyenzile le nto lezo. Uthi hhayi ngibuye ngixoxela umfana wami ukuthi hayibo yazi omama balokhu besuggest ukuthi angihambe ngesibukweni khona ngizombona umuntu owenze le nto le yabo. Uthi nje umfana wami ayikrashe leyo nto athi nje hawu ma kahle bo ngaze ulokhu uhamba iy'nyanga wena ukholelwe enyangeni wena umama othandazayo. Makuwukuthi nje nemali ilahlekile it's okay mhlawumbe khona ibhadi eliphumayo. Uthi hayibo kungisusa le ngane ngasho imali engaka imali enkulu kangaka isamba semali ngitshela ukuthi khona ibhadi eliphumayo. Hhayi uthi ngimtshele mina ngiyaya-ke kodwa. Uthi hayi ngitshele ubaba khona ngithi ngicela abongiphelezela masesiya. Uthi hhayi athi uzongiphelezela. Uthi umfana athi nje angilibhadi lapho ngizohamba nobawu-2. Uthi hhayi ngi-understand futhi ukuthi vele akakholelwa kulezi zinto zezangoma ney'nyanga yabo. Hhayi uthi umama sihambe-ke basahamba uthi le ndawo iselokishini. Uthi hhayi masifika kuleli lokishi engilimenshile but it's one of the famous lokishi akhona. Mhlawumbe mawusikhona wake waya la uzokwazi. Uthi hhayi masifika khona sifike sitsheleke ukuthi before uye esibukweni kumele uchathe. Uthi hayibo ngiqale ngishokhe lokhu ukuthi why kumele ngichathe before ngiye esibukweni. Hhayi uthi phela sothini si-desperado si-desperate. Uthi hhayi sidonuse-ke nobaba sichathe ngo-5 litre ngane 5 noma 10 litre. Uthi sichathe uthi nje ngane ngiyachatha ikhanda kwangathi liyazula. Ngaqala lapho nje ngabona izinto ezingithusayo. Uthi kodwa ingqondo angazi kwenzakalani. Uthi I cannot explain into eyenzakalayo. Uthi kodwa nje kuba ngathi ingqondo iyahamba kuba ngathi uyahlanya nje yabo. Hhayi uthi-ke
alentuzeke uthi hhayi ahambe-ke bese kuthiwa sebeyaya-ke esibukweni. Uthi hhayi masifika esibukweni nakhona khona nezinto esinikwa zona zokukhotha yabo. Uthi nje kuningi it's a lot. Uthi hhayi esitshele-ke lo muntu lo ozosikhombisa isibuko ukuthi kuyamenyezwa-ke. Niyalithethisa isibuko nisitshele le enifuna ukuyibona. Hhayi uthi-ke hhayi beqale-ke uthi mabeqala-ke besitshene-ke isibuko ukuthi silahlekelwe imali engaka izolo or mhlampe kuthanga ngaze waya nini esibukweni. Asho ukuthi so manje sidinga ukubona umuntu owenze lento. Uthi yabo ithi nje inyanga hhayi bo memezani, kumele isibuko sinyuke. Uthi umama isithethisa inyanga ithi memezani bo, uthi simemeze kuqale kufilize isibuko-ke manje. Uthi basifilize isibuko kuvedane kuvele umuzi wethu ngampela. Kusebusuku kuvele yonke imuvi, ifilimu bengena ukuthi bangena kanjani, basishunqisela something, yashunqa leyo nto bangena abafana befaka amabhalaklava yezwa besabisa. Bangena abafana benza yonke into, siyayibuka lento le siyibuka la kule filimu kule mira le. Uthi hayibo sathusela ithi inyanga bathethiseni batshela ukuthi abakhiphe lento abayifakile. Uthi hayi beyikhiphe bebheke phansi. Uthi inyanga thanini abantu buku uthi bevele bebhekele besidunisele. Uthi phendukani kuthiwa bephenduke. Uthi babephenduka abafana ababangani bengane yabo. Yo uthi lo mama yo sithuka ukuthi hayibo kwenzakalani. Uthi hayi la ngempela-ke abuze ukuthi niyagculiseka sivele sibabone sobabili and asicommunicate yabo savele sababaza kanye ukuthi hawe ma because sithuse ukuthi hayibo abantu esibaziyo yabo. Uthi hayi siphume-ke sisizakele ngampela enyangeni. Hayi masibuyela sifike-ke sobabili ngibuza ubaba endleleni ukuthi hayibo baba ubone kahle athi ubaba yebo usibani nosibani. Kuthiwa hayi belandwe-ke abafana kuthiwa ungakhona nje afike sesigayizini angifuni inkulumo ngicela imali yami. Kuthiwa noma bakhona ebalade fresh bahlalise phansi. Kuthiwa abafana bavele beqhaqhaze vele babengezona iy'gebengu ingoba nje yabo babezwile ukuthi kunemali. Hhayi kuthiwa-ke nangempela abafana babakhona ebalade nje. Kuthiwa kaze sho ukuthi wavele wathatha isibhamu sibaphe kwetafula. Kuthiwa bacula abafana ukuthi hhayi umfana la ekhaya besithumile kanje sesinikile amashethi kodwa yonke imali ikuyena. Hhayi alanda umfana aqala phika. Hhayi athi babakhona ayikho into oyiphikayo. Hhayi kuthiwa nangempela avuma umfana ahambe oyilanda imali guys, imali yabazali. Ahambe oyolanda imali abeseyintshotshile kuthiwa wayithatha wayigqitsela etafuleni. Uthi wakhona angikholwanga ngale ndlela yokuthi kuze kube namhlanje I'm failing to trust ingane yami because wow. Uthi ngangakazi ukuthi yena umuntu engangiveta kuyena ngisho nginenkinga yena owazi zonke iy'ndaba zami kanti uyena muntu futhi ongifisela into embi kanje and wayewazi wonke amaplani ezinto engangifuna ukuzenza le mali and naye was part of the plan. Uthi yangibethreya kanjalo ingane yami. Uthi ngale ndlela yokuthi even manje siyazwana but angisamethembi. Uthi angazi ngophinde ngigeyine kanjani nophinde ngigeyine kanjani i-trust yami because angisamethembi. Uthi ngihlala nje ngisho nginemali imali sengiyayibhinca ngoba ngimbona ukuthi into emlingayo imali. Uthi hhayi saya kanjalo-ke esibukweni. Uthi kodwa nje even after ukuya esibukweni yayisilokhu idlala lento le. Uthi nje iyaphuza ukusuka ekhanda lakho and i-traumatic le yanto le uyibuka yenzeka. Uthi angani noma ingenxa yezinto ababesikhothisa zona noma yini. So siphela lapho-ke isitori sesanamhlanje. If kuwukuthi-ke bafethu ubusha kwi-channel siyasubscribe, siyalike, siyashare, siklikhe notification bell so sokuqala ukuthola ama-notification kubantu bami my gang. Ngiyabonga kakhulu guys, ngiyanibona na kwi-comment section nikhona nila. Ngiyabonga kakhulu. Thank you so much for watching.